Sana a takru siki funa bobi borstkanker? Fu leg disi uit, you musu abisabi fu you eri skin. Sel na piking sani, nanga de sani disi unu skin bau. Unu eri skin lai nanga dusun fu de sel disi. You kan see den soso onder wan microscopu. You no kan see den nanga soso ai. Ibri cel in you skin abi in forma fu you skin. A in forma disi de enkari you DNA. You DNA in forma de ook tu fanodu fu meki new cel. De ouro cel egwe. Disi na wan bung sistema. Efu cel moksi kona wang wie ekari den weefsel. De celle do de vroko ini un skin. De sorgu fu vara nanga krakti. De do de vroko ook tu ini un bobi. De cel disi no elibi langa. De cel ini u skin prati de srevi, wie ekari dati celdeling. A brudu sorgu dati de cel di dede komopo na ini u skin. Nanga celdeling, you skin meki new cell di teki na vroko abra fu de ouro wang sangwe. Omoro you bewegi, omoro tranga you ati vroko fu pompu abrudu ini you skin. De ouro cell nanga ala trasani kon ini un brudu en un brudu chari den sani disi na dorose. Dan wie vier bung en unu skin vroko bung. Ala bugu kon na dorose. So lazy sani neva kabung. A celdeling, a prati fu den cel, go wantron so trafasi. Prefu wan cel begin gro, leki fa amusu gro, wan kruktu cel begin gro na ini un skin. A kruktu cel disi gro moro esi dan wan normaal cel. Zo'n trong disi na a begin fu a takru siki kanker. De a takru siki kanker begin, you no sabi dati you abi a siki disi. Fu wan kruktu cel, you kisi tu. En den tu kruktu cel disi tron fo. En fo kruktu cel tron aiti. En so moro fara. Fu kruktu cel moksi kona wang, wie kari dati wan tumor. A fasi fa de cel prati den srevi, kan meki dati takru siki begin. Want tumor teki sebi yari fosi you kan firi in. Na na pisi ten dati, want tu dusun kruktu fromu kankercel kan meki kabana in you skin. Ibri kubieke centimeter fu a tumor sabigi leki wan doblo stong abi dusun kankercel. Ma a tumor disi kon dobru ini 100 day. A tumor gro moro esi.